Kanyang laki din! Bambi, ada customer. Ay, kata si kasumon Ay, banak pa'y laang met. Jak kaalaan na di abakit. Ha? Nakasungsung. Sino ay bakit tidak takamatam? Ni Ma'am Alejandrina. Anya? Apay, awan lang atanti sa bali a parlor, mabalin na ang papanan. Kun nga rod Ala, ingkasi kasunan. Imbagkan ka at kabaalam adanggayan ti ugali na. Pag gumamat mang tin ititip, numero 1 mat nga ron ako ripot. Gagangay ti retired a principal. Bakit pa'y gayam abalasang? Isumat laga super na nakaungungat Nagkrigat sa laan ugali na. Good morning, ma'am. What is good in the morning? Nagpintas ka. Ay na. Bagay ko ka di mo lang na ito'y suot ko a bestida. Awan, ma'am. Bagay mo. Bagay mo. Kas kalamapan mangisuro manen. Ang retired ako. Kastuyak nga min iding agbadbado, numapanak ang trabaho. Amok mama si kagat retired principal. Agpakidayak man. Ay na, ma'am. Adaan mo ka style ni Kiday, abangay ka. Sigurado pumintas ka pa Anya day tangay stay. Diyan ngay natadam ti ipos na Kiday. Papintasin na kada diyan style, ma'am. Ti awag da jacket killer bros. Kailan bros? Sige. Padasak man day ta. Ang medyo dangin hina na, ma'am. Ang sure na sure mo ta pumintas ka. 999, ma'am. Swerte ang numero. 999. 999. No problem, Bambi. Kat no magusto ak ti arabid mo, agsubli ak tumanen dito'y parlor mo ng agpakitay. Ay, buena mano, swerte. Sige, mahal nga rin, ma'am. Agtugaw kan. Tay sa ganat, dagiti gamit ko. Sigurado am anay sterilize dagitang gamit mo, ha? Okenness and boom! Pak! Ganun, ma'am. Alejandrina. Lalpasan di killer bros mo. Tangsit akiday. Nagpintas ka, ma'am. Pang Miss Universe ang peg ti kiday mon. Bagay ko ka di mo lang. Of course, bagay mo, ma'am. Pimintas ka pa'y nga rod. Oy! Umasidag ka man dito, girl. Darasam! Ada pukpukisa. Apay ayan. Bagay na ni ma'am da ito kiday na. Saan ka di? Ay, wan. Pimintas ka, ma'am. Ay, okay. Manungay ti bayadak. 999 lang, ma'am. Dahito iti 1,000. Ay na! Thank you, ma'am. Keep the change. Wow, galante! Galante. Amom ka diti agkwenta, Bambi. 999 ti bayad jay kiday ni ma'am. Sangaribo ti inted na. Piso lang ti baryana. Galante. Tumala ka man. Mano aya ti bayad ti pakiday? 60 laan san ka di? Ayunan niya. Di super duper sobra na ito yung bayad na. Negosyante ka talaga, Bambi. Drinuwingak lang, matikiday na. Plus sales stock. Naka 999 ako na bigbigat. Magic Banana! Umay kayaw gumatang iti Magic Banana! Pang pa-good vibes, pang papintas iti kudel para ka iti babae. Ken kang ronana, pang paragsak iti biyag. May kayaw nalakalang, presyo agawid!
Ay, umay kan Miss Beauty Bowl. Umay ka gumatangan ni Tilakok ang magic banana. Nagdadakkel daw. Sa balaang mo't dagita, apay nga the magic na. Ay, Miss Beauty Paul, saan na basta banana na ito lakaw? No, kaninyo da ito'y, saan kayo lang nga pumintas? Umatindog pa iti pasensyayaw. Oy, sika, respetuan na ka. May sa ka retired principal. Iso asaan nak nga awagan iti Miss Beautiful. Ay, Madam nga ron no kasta. Kandi nakida-kida yan nakasta. Nagawan ka ta respeto mon. Ay, sorry ma'am. Tapno maawan day ta ungit mau, gumatang ka ni Tilakok ang magic banana. Kastay ko na, pang paikat iti stress, pang paatid daw iti pasensya. Sagmamano, Talo a pirasaw, kaya't nasawain, I love you, ma'am. 50 pesos. Ay no, naimas, nasamit a magic banana. nagnginan. Sangapulo a pisos mo na. Ha? Ay, awan pa'y itipuunan na, madam. Ang, sige, mabalinag, presyo agaway. Mabit lang, mama, ta isupot ka. Grabe mo't dayja aging matang itilakom a magic banana, tata. Sobra mo't di pa nagtawar na. Kuripot. Huwag nga raw. Sapay kunana a retired principal ka raw. Ang nalaing mo at umawar. Ganun kagap-gapo na lang iji parlor mi. Nagpakiday. Kat saan mo't ang nagreklamo idi siningir ni Bambi iti 999. Ha? Isumilagam anay dumdumat ay kiday na. At ada nagbalin asungit silang ana. Nagkuripot anya. Kurang nala adawatan ng jelako kasaba. Tata, padasak man aramanan da ito'y lakom a magic banana. Ay kit mo na, ramanam tapno pumintas timod ma. Tilay bagbagayo mo't tata. Tapno lang makalako kayo. Ay, purnubit Ado ti binipisyo ti saba iti salon at tayaw. Manu akilaw ti katangan. Ginulpim sa amot tun jelako da asaba di tapalengke, girl. Nalakang amin, iso agi matangak iti ado. Saan ka di a paboritom ti saba? Depende, ano ya klase asaba ti dakla kamata? Sika talaga. Tilamanan sumsumrak di tapanunot mo. Saba, kayat ko ang sawan, lakatan, kantong, wano dipig. Siga talaga. Kat, ay tama ti kayat ko asawan. Ramanak man nga ro dito ginatang mo asaba. Ay katramanan ta, sakbay ama overripe. Tako na di aglakla ko, magic banana kano day talako na. Ay na, patsimmat. Adaya mo ti magic banana. Kunana laang mit atap na makalako. Kat, iso Na, ramanak man. Opo, naghimas sa talaga dito ginatang mo sa baa. Oo, kamot amangan Bambi. Pudno, nasamit. Raman ang ngamin Oh, magic saan talaga? Tita, anya nga iti pinalingkem? Dayta saba. Day tala ang talo a piraso asaba, asaan pa'y analo umunay? Nangina tigagatangan ita. Naskan ngagtipid. Agtipid, kat nakapakiday ka manan. Oh, nadlang mo gayam to'y kiday ko. Kat anya nga ay, kasta ti uso nga style ita, tita. Aya! Sulit nga rod ajay imbayad ko a 999. 999? Nagnginamutan? Syakla ko man atin ang kiday kan kanta syak ti binayadam iti 999. Sana bale, napintas mo ti resulta na. Kanjak pa tiyan nga ammom ti mangkiday. Tay talang mat mangalay ti BP kan sugar blood ko ti ammom nga ramidan.
Private nurse nak, auntie. Sanak a beautician. Mabisina kun. Kanagman da ito'y may saasa ba? Muray ka ng mami nun. Ay, makapaboring mat. Maboring ka, asyak tikad kadwam. Di nakmat ngamin palubusan ang mapanagaw ting kadagiti barkadak. Katasino nga'y tikadwak dito'y balay. No nakiasawa ka mga minidi akas ipilpilit ni lolo ken ka, o di adda kumakadkadwam ita dito'y mansyon mo. Girl, dapat ka tinabati dyan sa baginatang mo? Taapay. Kaya't ko pa eh. Indulin kun kanagmatan day chay. Nagimot kan. Mangtid ka man iti maysa. No, manuntikinan mo. Ita, dumawat ka pa'y laang. Sa baling agpayso tiraman na si ka. Kasla magic agpayso. Ay, mapan kamot gumatang ano kayat mo. Dapat nga ta? Jaklaan mo ta medyo lumakayin jaglakla ko. Ha? Nalaka mabirukam, taipukpukaw na, jila ko na. Magic banana! Umay kayo, ano man ang tilakok ang magic banana? Pangpatidog iti biyan. Nagiti agngangabit ita, umay kayo, gumasang. Ito'y maglagayang masunat ipaglaklak ko iti sabang. Ay, gumatang ka, ay naimas na ito'y lakaw. True. Iso ngay mayak ta gumatangak. Oy, da kayo. Gumatang kayo ni tilako ni Manong... Cardo! Ay, wen! Manong Cardo ang magic banana. Ngamin, ad aftertaste na no kanam. Love! Charot! May kayon! Umad-adudan, umas-asidagan na kita gatang. Nalaing ka nga endorsera, baklita. Sige, libre, nagpili ka, iti kayat mo. Siyempre, tikayat ko tanatangkan. Ha? Tita! Tita! Payakas la excited ka, Nagimas di ginatang mo asaba. Idikinan ko. Kas na nabiyag tiriknak. Oh, ay niya kalukwan na ita ibagpagam. Apay atalo lang ti ginatang mo. Ninayunam ko Itad mo dyan sweldok, tamapanak gumatang iti may sasapad. No kasta, pudno di ipukpukaw di aglaklako. Ang magic banana di lako na. Tita, kasarsarita ka. Ha? Ay niya di kunam. Diyay sweldo kon mapanak gumatang iti saba. Ay na saan basta-basta sa baday chay. Ti awag day jay kat magic banana. Kasta ka di? Isumat lagayam Naggatangam iti dayjay. Among Bambi, adamat gayam sweet-sweetik mo anya. Idi adda sabak, inikan ka. Itatasi ka tinapan gimatang, ilamlamang mo jay ginatang mo. Mapan ka gumatang Kinan ko amin na. Ay na, pangaasim ta saan ka dumawa, ta saan ka nga ikan. Nagimot ka matan. Ando tila ako ni Manong Cardo ang magic banana. Inka gumatang no kayat mo. Nagrigatan biyag ko, tiyag may sa. Kan ka na yun lang, asiliwakin ka. Alang arudan biyag ko, di nagkadbaybayan. Tanal Pasko na inkari at di kalipatan. Ay na, Isuad na kayaw ngagmaybay sa dita, umay kayaw gumatang iti magic banana. Mayat akad kadwa iti panagmaybay sa, umay kayaw. Mayat mati kakantam. Ay, si kamot gayam, napintas amadam kaw, gumatang kan madam, nusika kit agmaybay sa iti biyag. Nay,
Apay nga mo, ngagmay saa. Ay, napugpak lang mo madam. Ay, manuakilo ti katanga, madam. Mabalin ka di ti agpay deliver. Jak ngamin maawit no gumatangak iti ado. Ay, katuon madam. Adamot motor ko apag deliver ka. Ibagam lang no sa dino ti balay mau. Ay, awan matlangan ni Jenny. Dayta katirigat na. No naawat nan sweldo na. Tasaan na ko na malagip nga awidan. Sapay awan kadwak dito'y balay. Nakaulimag. Ay, jay agi deliver iti saba. Nagsapamatin nga imay. Good afternoon, madam. Ay na, nagdakal mo tanda ito'y balay mo, madam. Mano kayo ka rin agigyan ditaw? Agmay may saklang. Apay? Ay, eksakto di kinantak. Nagrigatan biyag ko, tiyag may siya. Kan yun lang, asiliwakin ka. Malalala, ibaba mo dito sa banga in order ko. Ay, madam. Isirikon di tamansun mo. Tapnusan kan amarigatan. Ay, madam. Adalang mandamagaking ka. Kat saan ka kumangagong ungita? Anya dayta? Apay ngagmay saka nga gigyan dito nagdakil abalay. Awan ka di asawa, wano anak mo, wano apu ka. No ada nakitam, o di iso ko madaytan. Ha? Nay, nakaungit kan sa matin, madam. Ay, agdamdamaga laang, madam. Ala, bayad akong dagiti in order ko asaba, tagawid kan. Ay, madam, maudi asaludsod. Single kayo pa'y kaday. Nagawan kat amuto mo, tagdamag-damang ka iti kasta. Ha? Jakla human gimbat-gatang iti sabakan ka, bastos ka. Ay, saan mo't akin nabastos ti agdamag, madam? Tasyak, napayagan abaluak. No, kaya't mo di, duwatan, Ay, madam. bastos ka talaga, awan respetom. Ops! Saan ka nga gungat, madam? Mapinpinta sana king kakay. Maibagay unay day tarupam di takiday ma. Kursunadak unay, madam. Ramanam da ito'y magic banana alakaw, madam. Tapno may katistis mo. Naimas da ito'y, madam. Ay, wan, naraman akon kat talaga amayat. No kasta mayat kan nga may kapasyaran dito'y mansyon mo, into narabay. Agari making ka, aging gasong batanak, iti nakasamsam itawag. Sige. Umay ka nga ruda. Orayan ka. Ay na! Ay, lalaki din ni madam ko na ya. Ay, labyaw ko na malangan. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Anya, nagpatato ka, Nika? Uwan tatang. Pasensya kayo na tatang. No saan ko nga impakada nga umuna kada kayo. Anya? Sana bahali tatang. Tahos tuday tuyan. Sana kun nga agpatatupay. Talaga asaanin anak ko. Pangaasim, taos to kumamutin day ta. Uwan tatang. I-promise mo kanya kasaan mo anayunan day ta. Promise tatang. Saanan na talaga. Pangaasim man Berta, kasaritam ti anak ta. Ha? Kasaritan? Apay, maipapan ko maitian niya, lakay. Kit ti tato na ah. Ay, wan nga rod. Jak man amoy ti dadyaan Nika, no apay ang nagpatatumot latan. Di na pa impakada nga umuna kadataan naganak na.
Imbaga akong kengkwa na, asaan nan anayunan da jay. Ngam ulitin manan nga ibaga. Amumutin di anak ta. Uray mamin anong nga ibaga, kit kasla saan na dengdenggain. Ala, won lakay. Bayam takasaritak manan ti anak ta. Nika anak ko, nagsarita kami iti ama, maipapan iti tatom ha? Wan ka di, nanang. Saan ko na nayunan daytoy? Husto daytoyan. Ay rumbang lang. Agyaman hakit di ata saan ang nakaungat ti amam kan ka. Nanang, Nagpatatukan tumot kami na saan mo man lang impakadangaw mo na. Sakbay mo nga inaramid. pasensya kayo kuman, nanang. Sanan ang maulit pa'y. Sapay la kuma, tatakderam day tangay bagbagam anak ko. Wan, nanang. Promise, saanan ang maulit kunakmanan. Nay, anya day taada di tatenged mo si Kanika. Ha? Ay, kwa, tatuday to'y, Auntie Milda. Anya? Nagpatato ka gayam? Wan, Auntie, dito'y lang matkit ditenged ko, ah. Anya? Ay na, nakaar-ariyak mo dayta? Ha? Amom ka day, tunggal makakitkita ak iti tao nga adda tatuna. Mar-aryakak. Anya? Tingamin pa nagkitak iti tao nga adda tatuna, narugit a tao. Da kayo mat, Auntie. Saan mat nga amin a tao nga datatunak at narugit? Uray anya pa iti bagbagam. Saan nga agbaliw ti panagkita iti tao nga datatuna. Maawatam? Anya? Nagawan mata na panunot dagiti naganak mo. Taapay nga intulok da maadaan kay ti kastata to. Sapay di tatenged mo. Ay salbang! Anya? Kasta timbaga day di amildakan ka anak ko? Wan, nanang. Mariyak ka no iti tao nga datatuna. Poo na yan, Amilda. Saan man nga agsaw-sao day jay iti Jack magustuhan? No di na kayat amakang ngagmot iti sao adi na magustuhan. Bayan nyo latan, nanang. Ibaga na latta ka titi kayat na nga ibaga. Uy, sa bagay matkiti ah. Ket maysa, awan bibiyang ko nga urayan niya pa iti bagbagana. Uray ibagana at ipanagkita na iti tao nga datatuna ket narugit a tao. Awan bibiyang ko kunakmanan. Ala, wanan anak ko. Bayan tayo lata. Ngam no aglablabas iti panagsasauna. Ay, day takit din. Alangan kit di matadangdanggak Anya? Saan amabalin no siya kunakmanan? Anya lakit din. Amom ngay lakay. Nasabat ko idikalman ti anak ni Berta ni Nika. Kurt, anya kumangay no nasabat mo. Ay naapo, kakaysuna nga anak da, nagpatato si ka. Anya, Kurt, anya kumay tano nagpatato ti anak da. Nakaar-ariyak nga ron akitaan lakay. Anya, anday da ka man ako na akong bakit makibibiyang kamanan iti biyag-takin biyag. Di ka lata idabaybayan. Sa bagay matkit diya. Tunggal makitkitak ngamin ti tao nga datatuna, nagrugit man ti panagkitak. Anya, Ay, no apay matdaberta ken John nga agasawa, ta intulok da nagpatato ti kakaysuna nga anak da. No di da kuneng ang agpadpada, kaslasan da nga agpampanunaw, anya lakit day.
Kas tagayam ti bagbaga ni Milda. May papaniti anak mo, kumare. Wan kumare, madimot atiriknak, idiindanon ti anak ko kanyak day nga imbagana. Puuna yan na Milda. Narugit alablabitin naman. Ang sa bagay. Ora siya kami hindi nakita na ti tato itilikod akat kastamat lang ti magana idi. Anya? Wan, kumare. Kastamat lang ti linaw lawat na idi. Napanapay, inis istorya ti tao, nagrugita ka no akitain, gapu iti tato, iti likod ko. Anya lakit din ayat day Amilda. Saan nga amin nga datatuna, kat dagis at tao kunak manen. Una yan na ya. Dayta nga rod kumare. Kunak, nga ibagak dayta kenkwanan no agrana kami. Tapno saan man nga kasati bagbaga na maipapan iti anak ko. Ay, wala. Tauray adda tato ti anak ko. Saan mo't adakas a tao? Kan, saan akas iti ibagbaga na nagrugit? Natulnog latta ti anak ko. Ibagam ken ko anak kumare, uray at datato ti anak mo, at least, tanadalos lata ti bagbagina. Sana kas ka ni Milda, nga awan nga agpaiso tatuna, ngam nagbangsit, amin ken ko na. Anya? Sika talaga? Katwan man, lang na pa lang, akin nakadkadlawan, ken maangot, asa na pulos nga agkaw-kaw-kaw. Ang lalakit din. Hoy, Milda, apay mo't nga bagbaga man nagrugit ni Nika, gapo lang iti tatuna. Negat pudnomat. Apay, mabaliwam ay at ipanagkitak iti tao nga datatuna. Amin a tao nga datatuna, narugit day ti panagkitak. Anya? Isu nga uray sika, saan kamot nga excuse iti panagkitak. Mawatam. Wow! Excuse me with feelings and emotions. Salbag ka. Ha? Nahiya naman ako sa yung animal ka. Tapnaan mo man niya, saan nga amin at taong at tatuna kat narugit. At damat na iti tao nga awan tatuna, ngam nakarugrugit damat. Anya? Kas kumaken ka, pudno nga awan tatom, ngam nagrugit ka kitaan. Nasayaten, no agdigdigos kay ti makalawas, ngam kasla saan pa'y. Ne. Sabalin samot tan ti turong ti saritaan ta. Apay, napaisuan kay timpagak. Pudno met sanaya. Awan tatom, ngam nagrugit ka kitaan. Nagbangsit isang aw mo. Nagbangsit pa iti payud mo. Inanglit ka pa'y. Ultimo agkaw-kaw, di ka pa'y maaramid salmag ka. Anya? Isasakbay mong ibagaan na rugit ti tao nga datatuna. Agsarming ka pa'y muna. Anya lakit din. Manganan, Milda. Apay aya, ang masapul nga iulit-ulit mo nga ibaga amanganan. Ah, Di ka latamangan no mangan ka. Apay, saan ka aya ang makapangan no sa anak amangan? Kas kalaan niya. nay. Ay ayaban ka lang aruda na mangan. Kamsikapay lang ti makaungot mo. Anya lakit day. Ada pang panunutag, Conrado. Iso apa nga asim man. Tano mabalen kat saan ka kumamatan amay nay-nayon pay. Maawatam. Anya. Nagsakit lang nga rudan tinakam ko iti dayja abak lang awan babain na. May nay-nayon ka pay laang. Salbag kamay. Awan bibiyang ko iti dayta. Nasakit la siguro tinakam mo gaputa na paiswan ka no anyaman tinaibagan Anya? Ay, saan ka nagbuteng anang ibagay ti dayta kinkwan Anya kumaagapong agbutengak. Sa bagay, husto mo't kiti daytang kaimbagam kan kwa na tapno agnakam mo't Nagawa na ba ina amang ibagaan nagrugit dagiti tattao nga datatuna. Kat ni Milda ngay kuma, tunggalag sao, kasla lugit, tirom-rom tingiwat na. Anya? Katwan mat, rumwari di balay da, masapa ang mapanagkalapit ti chismis, ngam pulos, asaan pa yan nakatutbras, wano nagmulumog man lakuma.
Ado ti mga ibagbagay ti daytang kumare. Saan lang nga ka? Maangot mo mat ngamin anya? Uray ada distansyayo no agsasao. Nakaang-angot. Di na nga ron makita ken madlaw ra kita. Ang nagturet kit din, ama pa namang ibagbaga nagrugit, dagiti tattao nga natatuna. Oh, nagawa na ba na? Takasaritak tuman mat no masabat ko day babae. Ayun maray. Nayon ang timbagakin kwa na, marang masagid ba si ti patikuling na? Anya lakit din. Amukaw no apayakas taon na itiguram iti dadya abaklase Camilda. Ha? Imbaga na ken ka, anagbangsit tingiwat mo. Kung saan ka ngagdigdigaws. Anya? Apay ngagsakit tinakam mo ken kwa na. Kat pudno mo timbaganakin ka. May sakamat. Kasla saan ka nga agpampanunot. Siyak ti asawam, ngam kasla isuda paylaang ti husto para ken ka. Anya lakit din. Saan mo takasta, bakit? Ibagbagak lang man ti pudnaw. Anya? No apay nga minanaglaing ka makibiyang iti biyag tiakin biyag. Ibaga-baga managrugit ti tao nga datatuna. Ngam na itabukod mo abagay, di mo makita. Di katusto matan Nakunam na ita, mapaypayswan ka ngamin. No biyag ti sa balay, pakipiyangam. Nga orela, ibaga manarugit da. Angam sika, orela ita anglit mula ko mati masolusyonam, awan lata. Salbag kiday. Nabayag apadpadaanan ka alumabas diti balay, mare. Kamaudyanan na, kat naranaan ka. Ha? Kita man day ta. Ura apag-ungap mo pay lang di tangiwat mo. Kat maang-angot ita nagbangsit asang aw mo. Anya? Ay, oo, Kristi saba. Nagbangsit, Milda. Apo, una yan. Dagit ako matikam iti solusyon na. Dita nagbangsit asang aw mo. Kas kada anglit mo amang angot nga ura adayo ka pay laang. Si kakit dimat mari. Nagsakit kamutan nga agsasao. Ne, amang ano nasaksakit ti panagsasaom. Taimbagampay anarugit akitaan ti anak ko. Gapulaang iti tatuna. Ha? Nagturad ka anang ibagay ti dayta. Nagrugit ti anak ko. Ngam dayta bukod mo abagi di ka makita. Oo na yan, Milda. Uray dayta anglit kan sang aw mo kumangarod mo ti may kam iti solusyon na. Salbag ka. Di kalat ako maabinay, bayan ni Milda bakit? Ay saan? Marmarwam mat no kas jaylatan na baybayan. Ha? Husto laang nga mabagaan mat iti sagpaminsan bareng masagid ba si tika kaisuna batik ko lang na. Kat maamiris na dagiti bagbagana. Sa bagay magkidi ah. Uray adatato ti anak ta. Saan mat amanak apa? Wano violente nga anak. Tapno ibagana ang nagrugit ti panagkitkita na kankwana. No apay mga mindaya Milda. Saan na amalapdan tingiwan ng agsaw iti sana nasaya iti pada na tao. Ugali na dayjay. Isunsapay ti katatao na. Nagturod amang ibaga ang nagrugit ti anak ta. Ngam ti rugit ti bagina. Saan namat nga rod ang makita? Mare, pangaasim kumamatan at adi ka kumamatan gumurgura kanyak. Ha? Amok nga ginga itakit na sakit paylaang tinakam mo kanyak. Nasayat mata mo, Milda. No nagiti lalaki nga inayayat ko iti kastaunay. Kat nalakalaang para kanyak alipatak kita. Ngam tigurakin ka. Sana kaskarin alipatak. Maawatam. Anya? No ti panagkitkitam ka na kami nga datatuna, kat nakarugrugit kami at tao. Well, mas narugrugit ka. Langampay lang kat kasla germs, asa na makataltal na. Nalabas ka matan nga agsasaw. Ay saan? Saan ko ang may bagaragitikin ka? No saan mo ko mga imbagaragiti saritam ang makaplang itilapaya? Kanyalakit din.
Anan, sanda ka na mapakawan na iti kumarim, gapoy ti aramid mo. Lakay. Naitatag serbi nga adal ken ka. Imulam di ta panunot mo. Asaan nga amin at tao nga daan tato, kat dakes wano narugit da. At na dagiti tattao nga datatuna, ngam singpet da amin na singpet. At damot lang iti awan tatuna, ngam dakes mo't lang iti aramid da, akaskin ka. Siyak pa'y laeng mo tinagi kumparaam. Kat pudno mait, apay pala nga kumpara iti sabali at tao, nung si ka nga asawa kat kastamot ti aramid mo. Anya, Isungag balbaliw kan, tapno agsublay tinasaya at alinangan niyaw ka nagiti kukumarim. Saan ka ta sikat ti makagapaw, no apay nga aga-apa kayaw, gapulang iti tataw. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! aywan gayam. Hali di inton bigat lakay. Ha? Ayun mat bakit? Apay ka di? Mapanta ko mamat agpasyar, ija ka barbaro apagpasyaran ni Jaili. Ha? Nabayagan anay yopen dayjay. Nga maging ga ita, santa pa'y anap-napan. Ay, katuwa na bakit? Ay talaga yan. Mapanta ah. Naipariperi ko matan ti motor itay. Iso, ti usaran tayo ton bigat. Ay no, sige man nga rod lakay. Masapak nga agrubwat. Ay no, excited ak nga agpasyar. Ay, pagpasyaran nga tayo, may tinton bigat, bakit? Ha? Holiday mo tinton bigat, sana ya? One month holiday. Special non-working day. Ngam saan tayo armor? Ha? Ado tinaurnong amurang. Isong aglabata latan. Aglabata pa iti kurtina kas kada sapatos dagiti ubing. Kun sapatos tamot na. Ay, katuwa na bakit? No dahi tati ko na. Agpasyar tayo tulangan inton sumarsaro nung aldaw. Uwin bakit? Alang araw, kalpasan ti panangan tayo. Isaganam dagiti malabaan, tamasapa ng aglaba. Tulungan naktulatan ng agbanlaw. Ay na, nagpintas mata ni Jaabanda lakay. Ijay? Ijay man o. Ado tinagduduma akulay asabong. Ay katala ah. Mapanta ijay ta picturean ka. Ay na, dayta ti magusto ak launay kan kakahit. Amin apapananta pagpasyaran. Saan mo amaliplipatan ti panagpicture mo kanyak? Ay wala. Ngala, isimpam nga ron ta blouse kan buhok mo ta picturean ka. Sige, mabit lang lakay. Nakita man, timpos mo iti Facebook, hindi na minsan nga aldaw mare. Ah? Ah, ti picture mi kanila kay ko, ijay na pan mi nagpasyaran. May man, ti ambiance iya na panan niyo. Kung naglakit din no, ti picture mi kanila kay ko tinapintas, mare. Ha? Siguro, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa niya. Ang mga no saan mo pa'y anakita ti post nila kay ko iti Facebook account na. Ti picture yo, nga kikis iya nagpasyaran nyo, kasta ka di. Ay, nakita ka. Nasayaat, no kasta. Umapal ka niya. Awan ngamin kas jay mo. Pudno nga da kaayan ayat mo. Ngam saan kayo mat aswit iti public. Akas kada kami kanila kay ko. Uy, si kakit ni mat mare. Anya kaninday tangay bagbagam. Ay pudno ti bagbagak mare. Sweet nila kay ko. Kanayon nakpay nga i-post iti Facebook na. Kan, adapay caption na. Ni bakit ko anapintas kunana. Si kakit di mat mare. Saan nga umdas na kita, tapno ibaga masweet ti asawa. Kan saan nga ipapanakal na kita abanag.
anak iti tattao ti mga presyar, sana si kati mga ibagbaga, anya lakit din. Nagmayat mo't nanti nakita nga impose mo iti Facebook, Mare. Ha? Ti ka ti impose ko a picture mi kanila kay ko? As sweet kami, jay na panan mi di na minsan nga aldaw? Anya? Siguro, umapal ka mata niya. Umapal nga ibagbagamot, Mare. Umapalak ata napan kayo nagpasyar idi holiday nga awan trabaho. Ohos, ti ko namkit de, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa. Uray ti post nila kay ko. Kitaam. Anya? Sinaklot nak nga ro, di dyan na panan miya nagpasyaran. Sa kami nagpa-picture iti stranger. Nagmaya ti picture mi jay ko naktumat. Ay kat, nasayaat ka din ukas na, Mare. Angam nila kay Mau. Sana kasta niya. Sana ka pa'y amay post iti Facebook. Siguro, ibain na kanila kay Mau. Uno, saan nakakidi nga ay ayatan nga asawa na? Or ada sa bale a babae na? Iso asaan nakaamay post akas iti aramidan nila kay ko. Anya lakit din. Kasta timbagan ni Rita king ka, bakit? Wan lakay. Saan lak ka nung ay ayatan? Iso nga saan nak ang maipost iti Facebook. Anya lakit din na di arita aya. Apay, day tayo ti pangibasaran. No ay ayatam ti asawa mo no saan. Anya laki din. Amumutan ni Maririta. Amok ti ugali nila kay na. Iso asaan man nga ibagabaga ni Rita? Asaan ka nga ayatan? Gaputa saan ka maipos iti Facebook? Ha? Anyat kahit mo asawan. Nalaing ni Tirog. Ni Tirog pa ilaang may tikunam. Agdudo mati babae na dayay. Kundi po smut ni bakit na iti Facebook. Tapno saan na madlaw ni bakit na malaksid king kwa na. Kahit adapay ti daduma babae iti biyag na. Anya? Woy, wagas na muta dagiti kinasweet na kini bakit na. Tapno maidulin na ti arabid na. Inya laki iti. Unayen ni Rita, talagamat na niya dangaan niya. Ay, imbaga na nga rod kanyak asaan nak kanuay ayatan nila kay ko. Gaputa saan nak kanu ang maipost iti Facebook. Kanim baga naman na dayta kanyak, nakunana pa yung umapalak kano, iti sweetness dang agasawa. Anya? Ang, Apo, adanto pa'y amok at chicks ni Tirog iji ili. Amok kamin di boss ti chicks na. Iso nga magbagada madlakan niya. Anya? Kunaklakit din no nilakay ko laang ti makaamo iti dayta. Oh, kita man. Amumot na gayam nila kay mo. Iso asaan man napakampanti na niya Rita. Nga orin na lang mapanibagbagay ti tao. Nga ado ti umapapal iti sweetness da nga agasawa. Ti sweetness mo ti agasawa kat saan ang masapul nga ipopost iti Facebook. Tapno laang makuna perfect. Ay, true. Pudno ray tamari. Sana ti social media ti pangibasaran iti kinapudno ti tunggal maysa. Oh, anya dayta nakakabil iti paper bag nga imet mo lakay. Ay, kwa, dress da ito ya parakin ka. Ha? Nalabsak da ito ya naka-display di ili. Isa ginatangkon, aparakin ka. Ay na, agyaman na ka talaga lakay. Talaga asweet ka launay kanyak nga asawam. Ay, una. Apay kit dinasaan. Wala, mapan mo ipadas ta picturean ka. Tapno ipost ko man iti Facebook. O sige, mabiit lang lakay. Mapan ko ipada si Giselenta. Umare, si kamat gahayam, anat gatangam. Ay, sa anak agumatang, mare. Umayak la ko maagload.
Ludam man tinambar ko, Mare. Ay kitwen mano ti ilod ko, Mare. Sa nga gasot man, Mare, tapno pang makalawas alod. Imayak aglawd ta ipos ko manan ti picture ko itaan nakadress. Ha? Nakadress? Wen, Mare, adang amin ginatang nila kay ko address. Nagpintas si ka. Ay kat nasaya at ano kasta? Umapal ka manan. Ta saan nakapay amay gatangan ti boyfriend mo iti dress mo napintas. Kan, saan nakapay amay post iti Facebook. Anya lakit din. Oray sa anak nga ipupos iti Facebook, basta lakit ni saan nga agbababae ti boyfriend ko. Ha? Anyat kayat mo asawan? Paliiwam ket di anay mbagti asawa, Mare. Amangan ket di mat no dahi ta kinasweet na kin ka, ket wagas na laeng, tapno mailimod na kin ka ti aramid na. Ay, saan ka nga agsasawi iti kasta, Mare? Diyak kayat ti tabas tadilam, Salbag ka? Oh, apay akas sa tilang Mare. Kasla kalkalpas mo nga nagungot iti kastaon na ya. Ay, dayjay man abakla. Awanan bain? Kunamla no ammo na dagiti bagbagana. Ha? Apay, anya ayat imbaganakan ka. Imbagana kit den, nga amangan ka no ti kinasweet nila kay ko, kit wagas na laeng, tapno may limad na ti aramid na. What? Ti awanan bain? Di na pala ibaga nga umapal iti kinasweet mi nga agastawa. Ay na Mare, budnot imbaga ni baklakan ka. Nita, may sakamot si Kalinda? Kat, budnumat gamin. Ti kinasweet nila kay mo kan ka, saan mon amadlaw nga da babae na. Iso akas taunay proud ka kadagiti ipopost na picture mo iti Facebook account na. Nga oray mula iparparamag iti tattao. Anya? Agasa man, ibagampay kanya ka sa anak ngay ayatan ti asawak. Gaputa sa anak ama i-post iti Facebook. Amangan no si ka, ti saan ngay ayatan ti asawa na. Adda nga min ti ub-ubing at chicks na ija ili. Ub-ubing nga amang ngam si ka. Agpudno ka man si ka, tirog? Ha? Anya ko matipudlokin ka? Apay nga do ti mang ibagbaga nga adda kano chicks mo ija ile. Chicks nga ibagbagamot. Anda ayamat. Asino mo tinagkunay ti dayta? Aduda nga rod. Iti kinaaduda. Saan paikit din ang mabilang? Agpudno ka. Anya lakit din bakit? Iti dayta kinapintas mo, isokat kakadi palaan. Nag-sweet ta nga rod iti Facebook. Kanayon ka pa nga i-post iti Facebook ko. Anya? Iso nga amin na kita madamdamag mo iti agduduma a tao, saan napudno na ita? Ti ko namkit di, umapal dalang, ta sweet tang agasawa. Iso da ngamin kat saan? Kastila na ita. Sapay la ko matapudno day ta nga ibagbagam tirog. Tano saan? Amangan no bibiyag. Anya? Oh, apaya kasta ti panangkit-kitam kanyak si Kamare. Kas kala kumilaw iti panagkitam. Sa anak man akasarsarita si kabakla. Di ka pa'y lamay tayab ita amadama ti bagyo. Anya? Poonay matan ti panangidadanes mo kanyak. Anya ayat ti basol ko ken ka. Tapno ammom anya. Sinaludsod ko nila kay ko, may papan iti bagbagayo kanilinda nga adda chicks na ijay ile. Ngam ti kunana, awan. Ha? Ti kunayo kitde, umapal kayo lang amin iti sweetness mi nga agasawa. Umapal kayo, gaputa saan amarami dagiti asawa no boyfriend yo, ti aramidan nila kay ko kanya. Oh, come on, Maririta. Tapno saan ka agumurgura kanya kiti kastaunay. Umay ka ijibalay mi inton bigat. Apag iso Sabado inton bigat, Mare. Tanya ko mati mapan ko aramidan ni Jabalayo? Agtong palkay ti bagbagak. No kahit mamakita, ken maamuam ti pudno.
Wan nga, bakit ko anak kapimpintas? Marabyanak nga agawid ito yung rabi ha? Ha? Taapay? Sa dino ti papanam? Ada kami nagsasaritaan mi kadag iti kumparek. Agsyat kami man basit iti balay da Anton. O sige. Duday tati kunam. Agluto kanton ha. Manganta, apaman na sumangpetak. Win ka di lakay. Di ka madaragan, tandamanan gift cookin ka no sumangpetak. Kunam day taa. Namnamaak day talakay. Wen, amumatan. Santo apulo sagbaliw ti kinasweet cookin ka. Ti kinasweet ta nga agasawa. Imaya kon tay sumot lang awan kadwak ijabalay. Anyat ibagam. Kaya't masawen, awan pa'y ti asawam. Awan pay tanak ko na itay bigat amarabyan nga agawid ita. Kuna ket. Anya? Mapantay iti ili, tada na pating ipakita ken ka. Anya ka dit ipakitam kanyak. Di ka pay lang nga ibaga itan. Manaktak ka mat iti oras. Maminsan lang mo ti panangawis ko ken ka. Maamuam ti kayat mo amaamuan itun madamdama. Naparte ka kon, honey. Wan nga rod, makita iti langam. Pangaasim. Itulod nak ejay dagus kwenton madamdama. Sakbay nga gawid ka. Wan, itulod ka talaga. Mabalin ka di mo ta saan. Wow! Just wow! Rita, Awanan kayo itibain! Kasi kamat a babae! Amuampay nga umuna no siya asawa ti lalaki a sumursurutam, sakbay a patulam, mawatam! Anya? Nagawan abain mo! No bilang man tasawam dayto yung lalaki. Iso ti awanan bain. Iso ti pang ipapasa mi ti pungtod mo. Umana ti amin. Ti kunana kanyak. Nabayag ka nun abalo. Nabayag ka nun anatay ti asawa na. Anya? O ala, agsarita kayo. Awanan ka itibain, sikat tirog. bakit? Pangasim, gusto ko mamutin na. Isumat lagayam akas taunay aswit mo kanyak. Gaputa damat gayam ilamlamang mga ramid mo. Salbag ka! Ikarik, sana na maulit na jay. Ipagampay iti babae manabayag ka na balo. Natayak gayaman sigon iti istorya. Pangasim, bakit? Gusto na. Kastaw na ya panang ipampanakal ko kan ka. Gapo iti kinasweet mo kanyak. Ngampod no matgayam ti pagbaga dagiti tattao kada chicks mo. Ha? No saan nga insuro ni bakla ti kanayo na pagsarsarakan yo iti dayja chicks mo? Saan kayo pa ya matiklo? Saan kayo pa ya nagsardang no bilang laang? Salbag ka! Siyak ti mababain ka po iti aramid mo! O anya, mamati kan, iti bagbaga ti tattao, mare. Mare, Ay, kasta una nga pampanakil mo, ti kinasweet yung agasawa. Nga ore mula ibaga ka na kami, nga umapal kami lang amin. Ang anya nga ita. mamati akon mare. Ay, naglaing day dya ati rog. Isumat lagayam akas taunay akin na sweet na kanyak. Tagayam, wagas na lang tapno may dulin na ti idul-dulin na. Ay, tiyawanan bain. Awanan ba na talaga? Anya lakit din. Tay magana pa gayam iti chicks na anabayagan na balo. Agasem dat.
Nagsakit na talaga tinakam ko iti asawa. Gapo iti kasta nga imbagbagana. Tsaka mo no aginggat ka ano ti sakit tinakam ko. Now you know. Asaan nga amin na sweet kat napudno. Tidaduma, aramidon dala awagas. Tapno mailimod dati kinachikboy da. Anyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anyalaki din! Nya ko ng paray. Mapantayo ag-relax. Sintom malam. Wen ko mapare, makaumay ka. Ay, kawan na. Abay, di na sa angay, oh. Amangan kit di mat nagungot ni bakit mo. Sige, di mo, paray. Amumlata mo, ni bagag ko ti style ko no mapanag iti pag-iinuman. Amuklat ti limitasyon ko, paray, oh. Alang arot man, ta mapantayon ton malam. Adda na diskubrik akabarbaro abar apapantayaw. Ah, nay. Adda man ang kabarbaro na diskubrim abar, wano na diskubrim a chicks. Si kakit di mat pare. Amang ano da makangag, narigatan. Puno timbaga. Wan pare. Adda na amok at chicks ijay. Jen tinagan na. Ubing pa kan napintas. Ay na, sika talaga paray. Dahil tansamot, hindi sa kimaw, asaan na may kat. Ang lalaki day, mahilig ti chicks to. Apay, nagpakada ka pa lang kanin bakit mo pare? Ay kauwan na paray. Nagpakada akong tamno muna. Kaya saan na ngor-urayan inton rabi ay. May bagman pare, ta saan nga gunget ni bakit mo, no kasta nagpakada ka kat siyat ti papanam. Saan mo paray? Basta amok ti limitasyon ko ako na. Kaya kang runaan na. No inom lang. Awan na yun na checks, kas kadaan niya dita. Sa bagay mo't kat diya. Kasi ka ngay paray. Pagpakada ka maakin, di baka mo nga may. Oo, makapagpakada mo. Uray awan. Anya? Sigurado nga min ano ibagak ang mapantayo uminom. Ay, nagadaw ang ngaw-ngaw ti mangagaw. Sika talaga paray. Amang ano mo nga min ni baka mo ti style mau. No sika ti mapaniti inuman. Inayo mo nga min ti agbabaay. Inayo mo pa dagiti bakla. Unay kay. Ay, nayon na mo tan apare. Iso mo lang nga. Kasta ni baka mo paray. Saan ka na mas daw? Hi Jen, kumusta? Hello, Manong Borsyo. Naimbag ta nakaumay kayo. Kalkalpas lang ti trabaho may. Isa, kaumay mi lang. Medyo naladaw kami, at least, imay kami lata. Wan Ungayam, iso ni Anton, barkadak. hello, Manong. Naimbag nga oras mo. Kasta magking ka, ading balasang. Aywan gayam. Adaman sa ludsudag kan ka? Pudno ka di nga awan pa'y asawa ni Manong Borsyo? Ha? Naku na nangamin kanyak. Single ka no? Anya? Ay ka, iso ti salud-suda maaday. Sana siya? Sige, di mo pare. Di kasi nung batan ti saludsod ni Jen itay ka. Ha? Kaya, anya nga, iti kaya mo nga isong bakaw. Imbagam ko mga awan asawak Ha? Imbagam ko mga baruak pa Anya laki din. Anya? Sige talaga, pare. Tapno lang maalam tirig na tibalasa nga kursunada. Nasagampay nga agulbog ka. Ay, anya laki din nga. Saan makaakasta? Kaslasan tabat nga kumpare nga. Saan ang balay? Tatsang kwa sinong batan?
Ano sinong batak? Ti saludsod na. Kaya naibagak nga dasawa, may ilikado kan. Ang mga nadadala nga gurain na. Sika talaga. Ala, agawin ka din. Sigurado nga urayin ti asawam. Agawin na kumatay. Nagan nagkaparay. Ewan pare. Agan anada ka talaga para kan Jenna chicks ko. Ha? Naimbag man ta nakariing kapailaang si Kabursyo. Ay, si kakit di mo't bakit? Kunaklakit din no ilaylayon mon. Alas 3 an iti malam ngam kaririing mo pailaang. Di kakit agyaman, ta nakariingak pa. Ay, Diyos mio Marimar. Anya ngay kumati pagyamanak mat. Namnamaang maagyamanak tan nakariing ti asawak amam martag. Uray awan Bursyo. Anya? Itatana usawan kan. Anya pailaang ti aramidem ngay. Ingka man agsapulan na iti pakiinumam. Anya mang sapol iti pakiinuman ngay bagbagamot. No kayat ko ti uminom aklata, ta damat kwartak. Anya lakit din. Anya? Mabit lang tinakagdigos. Intun madamdama, inakman uminuman, no day tati kunam. Anya lakit din, no day. Ne, kaririing mo pailaang umanisam kan kumanatawa ka. Ni, inakaran na kan samot ni Bursyo iti kinaadda bulilikong na numaminsan. Ay, pakawanam. Si kakit di mo. Bakit? Adala kami nalagip ko kay Idirabe ay anay bagan di Borosyaw. Iyay bar. Anapan namin na ginuman. Anya? Kat, anya dayta? Ada kami ti balasang. Akorsonada na iyay bar. Anapan namay. Salsalod-surin iyay balasang. No, dasawa na. Kunaan na mutin na baro ka now. Naglukon. Iyay Borosyaw. Anya? Kaya't naasawan. Saan na nga ikarkari nga asawa ni Ludeng? Anya lakit din? Ay, yaman na mo iti daya lalakay. Iba ka na baraw. Tapno maala na tirig na iyay balasang. Ay, into lang at talaga ni Bursyo ti kinababaero na. Kita ama. Ang mga nukundi katawa kamot kan kwa na ngam isumot lang ti aramidam. Ha? Ay, agan-anad ka kunak tumat Anton. Pulos man bakit? Amumut ng kanyak. Ore sa dino aparte papanak. Kin ore aglaos ti balasang kang babakla dita. Jaksang wine. Pagkanano na kita kay? Pa, kaslapod na. Maamwakla nga damat aramidam akas iti aramidam ni Bursyo. Pagtalawan ka diti balay kunak tumat. Ha? Bakay? Nasaya at nagranata mutlaang kumare. Tapay kumare. Ada ka di bagam. Adala kahit kuman nga ibagakan ka. Tapno mabagbagaman mo ti asawam. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ibagak dayto kan ka. Tapno mabagbagaam. Saan ko nga ibaga? Tapno aga pa kayo Amangan kit dimat no siyak ngamin ti apaan kung guraam. Si kakit dimat kumare. Anya aga po nga apaan ka. No lakit di ta pagsayaatan day ta panangibagam. Mariluding, bagbagaam nila kay mo. Tani, tunggal mapanda uminom itibar. Kanayon na kano nga ibaga nga awan asawa na. Single ka no. Anya? Dayta ti pudno kumare. Na ibaga dayta nila kay ko. Kat na kunana kanyak, nga ibagak kanukan ka. Tapno mabagbagaam laang. Ti awanan bain a lalaki. Kas tagayam Kanayon ka no, mare. Saan lang anilakay ko tinakaibaga iti dayta. Uray ni parigan daw kat naibaga na mutlaang. Anya? Tunggal mapan iti bar. No ada checks. Ni, agbalbalin mo na single. Nga oras iaasawa. Anya lakit din. Apa? Imbagman, tanalagip mo pa'y tinagawid si Kabursyo. Ay,
Papanak ko man sa anak nga gawin nga, Luding. Luding ka talaga. Ha! Nagapwam! Ijay manen paboritom abar apagin inuman, napan mo manen imbagbaga a single ka nga awan asawam, kasta ka ding? Ha? Awanan ka itibain! Salbag ka! Alay ko, nagsakit mo ito, dakulap mo. Gusto ko mamata na. Feeling single ti awanan bain? Ngamdag iti putot mo? Di ka pa ida may gatangan iti agas da? Taipan mo mat amin ijabar apagin inumam ti kwarta mat gadam? Anya? Tagayam Ala, sige. Itultuloy mo lang day tangaramid mo, Borsyo. Ti ag feeling single ijay inuman. Payman. Aywan gayam, inton bigatan ti kasangay ni Uncle Peter lakay. Wangag paiso niya. Kakasanong ngay. Nas ka na mapantayo Sigurado manen ngamin nga anda maibagbaga na dayjay no saan tayo mapan. Ay kung mapantayo nga rod, bakay? Ipasyarta mo lang, dagito ubay, tanay. Itikin nabayag na ijabraw. Nabayag asaan na anakit kita, dagiti anak ta. Wan, iso sapa tayo mapan inton bigat. Wanggayang, awi sa maani kumarim aluday, noong papanan na. Ha? Tapos makapasyar mo, saan ka nga dala ang ijabalay, damay sa stress lang, kanila kayo na. Aywan nga agpaiso niya. Wan man, awisak man ni Marilo din. Nagadon sa matantin na inom ko Kumare, nasobraham sa amot ng tinainom mo. Agawid tayo pa inton madamdama. Kat agawid tayo lata. Anakan. Apayasaan mo nga inyam amo kanyak dahito'y kumarem. Ha? Aywan gayam anya. Iso ni Luding Uncle, kumare. Hello, manong anatar. Honestly, you're so handsome. Apaw, naka-Inglesak pa yan ko naman, Georgia. Nagragsak kamot tayo nakasarsarita. Anda ka di asawa maon? Nabalo akon, manong anataer. Anya? Wan, manong. Dayta tipod no. Mano maten atawon tinapalabas manipod na baluak. Natayen ti asawak, manong. Natayen kunaktumay. Apaw, mayat man Luding. Nagawid ka anabartag. Ukisti sabam. Kat anya ko man nabarte ka anagawit. Ukis ti sabamat Anya? Apay, si kalang ayat muna ti akbartag. Uhu! Adula amin nga amomborosyo. Anya? Bitin kit di at inainom ko dya birthday anapanan may kadak kumari ana. Naksapay gumatang iti arak Ay, agtal na ka man Luding. Inkalat na maturugan. Saan? Agsubliak sa lagan ni Jay napanan mi itay. Adang amin amok agwapo alakay ka. Peter ka no tinagan na. Tiawanan bain. Oray lumakay. Saan amay libak ti kinatar na sika? Gwapo ko naktumat. Nabartag ka lang Luding. Inkay turog na ita, pang-asim.
Itay pa apangawid tayo nga manaisam ka pa kay. Madlaw alap-lap dam tagkatawa. Day man ngamin ako mare. Tapay ni kumaray. Idi na bartak. Ni, ibagbaga na mo tin nga awan ka no asawa na. Tinagalaspay. Naku na, naabalo ka na. Ha? Anya? Wan lakay. Naibaga na kit di akin ni Uncle Peter. Ay unay, nadyalo day. Nung nilakay natin mapanitibar, ibagbaga na kadagiti chicks na, single ka na. Ngam nun ibaga na mo, ibaga na mo abalaw. Ayan niya lagi day. Makapakatawa da nga agasawa. Ay, paimanta nga wag to man ni pare Borsyap. Alaman ta kita man nga road no anya mo ti reaksyon na. Anya lakit din dagijay nga agasawa. Sumungsungad ak pa lang, ilaylayat mo mutan tiyang katawa paray. Ikatawa ki din nakastaw. Anya? Mga pala, mga milibaga mo paray. Ah, tapay ni Ludeng paray. Hindi namin sa ngayon nawis ni baka kung ni baka mo iti birthday ni Uncle mi Peter. Ay nabartak siya ka. Nga raw, kastaon na bartek na iti nakaawid kayo. Di matingay na ramin na iyay. Ibagbaga na mo nga awang kano asawa na. Balo ka nun, paray. Anya? Imbaga na dayta. Kaway, hindi nagamamura ka ng Uncle Peter. Ibagbaga na balo ka nun. Nabayag ka nun, ang natay ta asawa na. Isuwa mabaling ka naman ang nagpaaraw. Agasam maparay. Tiyawanan pa ina Ludeng. Payman, Ah. nag-aawid ak paybit paray. Rugyan yun, di agpalitada. Ha? Nagawid ka? Tapno umay mula ang saludsudan no podno ti imbaga ti kumparim ken ka, Borsyo? Ketwine, apay, anya aga po amapan mo ibagbaga ijayan ti pasken, awan asawam, ken balo kan. Awaran kay ti bae na babae ka. Ne, tama kaunget ka? Apay, no si ka ti mapmapan itibar, ket ibagbagam kadag iti chicks mo a single ka nga awan asawam, adda ka dinangeg mo kanya, ha? Agtal na ka man, Borsyo, no di mo kayat apatayabak day tamuging mo. Awan bibiyang mo no ibagak abalo akon. Tadi kamat pakibibiyangan, idi mapan mo imbagbaga a single ka. Nga awan asawam. Ay, nagganasan. Ay, bakit? Ay, saan nakabakit-bakitan? Kunak, tapatayabak day tabanga-bangam. Ha? Ay, makaungot kamat lagayam, no siyak ti mangibaga abalo akon. Ngam no si kamat ti mangibaga a single ka, ayos laan. Quit stand, Borsyaw. Ay, niya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.